يجد نفسه في ميزان هذا الحديث حديث الأخبار كنت ومدرتين على سنتها وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحي كذبا يوحي الله سيدنا makanya dia agama bukan agama kerja puji hanya berarti kita bisa dalam tahu sebenarnya dia aku masih mungkin orang yang fi yusuf terlalu sangat terlalu bermanfaat wanita siapa dalam orang kamu kamu dan dia asyik kamu dalam orang kamu aku dan dia wanita kamu لقاكم ما يكون منافقكم ما يكون خير لسنين شر